ole clear tu te kalo lom le vek chuwa ai tu tuma chuarin thil poimo tak mai kan thlir chho le don ania tu lain hei mizoram chhunga te buaina engemo a om chho nuk ko ranga nia khovel ram zau zok te ram changkang zok te kan thlir pon a mu tur te hriat tur tam taka omani chu tu tuma po hianin mizoram chhunga khan ram dang mi kan ti hrim hrim khan lu phalna mo an dil thap te ngai to dona entinan mizo meichhia mizo nula mizo dik tak po ni se ramdanga pasal anaya ramdang mo namdang khole tuini na anei to chuanin mizo kania lom tia du hun na ron luang chi te mo ulsam takaron lu ka yang chi te kha a thei to don lo ni ti kha eron soi riap riap mai ania mizo ngei po ni se namdang pasal an nei to ramdang an omani chuanin lu phalna an dil thlap thlap angai to dor ani chu chu kan en chi anga poimo chho trip trip dor ani helai aron soi hi kan chiar photanga chu me hnuwa poimo lai kan chiar chawang USA emo ramdang ludona thil poimo te tuna chuan ramdang citizen nei ten mizoram chhunga lu an ludonin India visa kan dil rualin number 13 na mizoram lu phalna a hranin dilangai to ani dila chang hrelote Delhi airport an tanga USA doctor thokmek po a visa an ti top sakaron ti kul mai ania aron soi chiang khop maya poni se film khur angai chho tran view dor ni ti kha a chiang rengani ning poni se la kan sia chawanga puile riap riap dor ani uluk tak kha lawa thla la poimo dor ni ti kha kan soi ngun thina ni ning poni se tan enang mizo dik tak tan po ramdang mi an ni to chuan mizorama luturin permit nei angai ta haran ti kulane hei hi mizo me chhia po ni ami pa te po ni mai thei ramdang mo namdang citizen nei kan tiang kha chu permit an nei lo chuan lu thei lo ni top to mai ne kan sia chawang mizoram le myanmar ramri bula chin nam sipai kema foreign news agencies military aid le training pay in sap patsal mu fo ania sap doctor le nurse po mu an ni bok ti thu don ani tin tun naya sap khwal zin bek chung atangin silai mu kartut ruak pahni lengpui airport amanani assembly session nei zota ka chief minister pudu oman ni kum khan foreigners sang nivel rampo na tanga mizorama ronjin te kha an kalna chin an hriat zui tak lo thu a soi nu in protected and restricted areas permit nei nge ngai ta ani poimo khop mai khalai kha chokan sia chho zelang Mizoram Sarkar chuan India Sarkar lai pui Ministry of Home Affairs MHA thupek zomin ramdang mi ta na protected area permit PAP le restricted area permit RAPS siam thar le atuma notification po ati chuak to ani aron tia poimo khop mai kan sia thazel photang hetiang ani chuan India rampon atanga ron lut ramdang mi te tan mizo dik tak Mizoram khole tui loni to te ramdang citizen changta te po huam vekin state chunga zale taka lu theina turin protected area permit PAP le restricted area permit RAP anlak angai to don ani tun naya sarkar lai pui Ministry of Home Affairs MHA in thupek achua nuwa po Mizoram chuan tun thlengin he order hi ti hlo tling turin malak alani lawane aron tia kan sia zelang MHA chuan Myanmar nena anaram ri aven him nalama harsat na apun chau zel wangin Mizoram Manipur le Nagalana ramdang mi te zinvai wa dan turu man na siam dan chu kengko thar le turin Mizoram Sarkar alo hriat tir to bokane kumsani somni pani December thla khan MHA chuan ahma in heng marchak state te ta na PAP le RAP chu athla dula ramdang khwalzin te chu special permit mamolawa tlopo phal sakan de he thupek chungchanga hian in ngai na thiam na relaxation hi atira chuan kumsan hi som khan kum khat atan manania nikum sani somni pali kum tirlam khan ti to pani he relaxation hi December sani somni pasari thleng man thai ani anga ma se tuna chuan official takin ti top ani ta ani MHA chuan PAP le RAPS din thar le tura thutluk na asiam chu hriat tira
thutluk na asiam chu hriat tira Mizoram Manipur le Nagaland Chief Secretary te a hriat tir bawk he dan in kai hruaina thupek thar hian heng state a tlaw du ramdang mi zongzong te chuan Foreigners Protected Areas Order 1958 nuaya special permit an deal tur ani tia ta langa ma se Mizoram hian ramdang khole tuini to zofa te chu kan thisen zom pui an ni awangin an haider mai thina ni sap le mi hang then khat ko ran thila ron zin tak ngel te po inheritance awangin kan khola ya zalen takin an vei vak thin bok MHA thupek achi an view line Mizoram Sarkarin formal notification achhuat hei bei sei achhuat huai bei sei ania hei hian state in MHA in kai hruaina a zom theina tur ani ma se tuna chuan lengpui airport emo ramri mundanga emo entry point a ti danglam na hala omri lo Foreigners Protected Areas Order 1958 hian international border in a paltlang heng atnuaya state tarlan te huamani protected area apuan chhunga kaltur chuan Foreigners Registration Officer FRO lama apik takin phalna lak angai ani Arunachal Pradesh Himachal Pradesh mun then khat Jammu and Kashmir mun then khat Manipur Mizoram Nagaland Rajasthan mun then khat Sikkim Uttarakhand mun then khat te ni tin Foreigners Restricted Areas Order 1963 chuan Andaman and Nicobar Iceland le Sikkim rambung then khat hi restricted areas atan apuang bokane Mizoram ron lut tur India rampon mi Foreigners te chu protected area protected and restricted areas a permit lak angai to dor ne ran ti boka hei hi Mizoram sarkar nuaya Home Department emo Deputy Commissioner's Office in Aizawl emo anchen narama Indian Embassy or consulate lama ngai ven thayane naron tia chon helaya hianin protected area le restricted area hi atwaya talan ang hiani ama ero chu rampon mi reng Mizoram ron lut tur te chu passport le visa an nei mai ba ka protected area le restricted area permit a hran pa in nei angai to ani protected areas sa Phongpui National Park amo Blue Mountain National Park Dampatega Reserve Ngengpui Wildlife Sanctuary ti te restricted areas a hianin Champhai District sia Saiha District te aron ti tel boka ne ya hingponi se tu nanon soi hi poimo khop in ka ria mo ti khanin Mizo mai chian ni mo namdang nei ta te mo ramdanga omang chi te khatiang hau phei khachu halai ron soyang khanin Mizoram ron lu don chuan restricted areas le mo protected kha an nei ngai to ni permit an nei ngai to ron ti lai kha poimo khop maya khatiganga enge du dan dana tun ma anlo om thin dang kha tuna chuanin dan nuaya dan thatak nuaya kanom vek to don ni ti kha a chiang reng mai ne cho tuna kan chiarte poimo thla khop mai poimo lo lai po meu lo ne kha kan chian non le lo ka nga uluk ta khal lo ngai thala kha soyang khan Mizoram chuanin mundanga a khau anga an man mo khau taka an man ang khan Mizoram chun kan u nau ten ni tin mun then khata phei chuanin engemo mo in shia thiam na te kan la nei zau te pon lang ani khating te bok kha thei chen chena chuanin mo kan man chu tul lutuk moro chu kan mang reng thei do lo ni ti kha chu a chiang renga dan anga kan kal khong angai hun kha alo thleng chho tial lawang ti hi soi thei me lo ne poni se tuna kan chiar lai te kha paimo khop maya kan chiar that non le lo ka nga uluk tak khan lo ngai thla che Mizo dik tak tan po ramdang mi an ni to chuan Mizoram lu turin permit na yangai Mizoram le Myanmar ramribula chin nam sipai ke ma foreign news agencies military AID le training pay in sub pachal mu fawani sub doctor le nurse po mu andi bok ti thu don ane tin tun naya sub khwal zin bek chung atagin silai mu kartu ruak pani lengpui airport amanane assembly session nei zota ka chief minister putu oman nikum khan foreigners sang ni vel po rampo na tanga Mizoram ron zin te kha an kalna chin an hriat zui tak lo thuwa soinu in protected and restricted areas permit nei ngai ta ani poimo ani khalai kha ngalai ron soyang hian
foreigners sang ni vel rampo na tanga Mizoram ron lut kha an kalna chin hriat zui ani tak lo thu ti lai te po hi na buai thak don kan film khurangai ne Mizoram sarkar chuan India sarkar laipui Ministry of Home Affairs MHA thupek zobin ramdang mi te tana protected area permit PAP le restricted area permit RAPS siam tharle atuma notification po ti chuak to ne poimo ani ramdang mi te du na mun mo luta chuak mai mei ang chi kha aron soyang hianin a thei don lawa chu notification po ti chuak to ne haron tia kha poimo ani kan en zelang hetiang ani chuan India ram po na tanga ron lut ramdang mi te tan mizo dik tak Mizoram khole tui lo ni to ramdang citizen changta te po huamin state chunga zalen taka lu theina turin protected area permit PAP le restricted area permit RAP en la kangai to dor ne tun naya sarkar lai pui Ministry of Home Affairs MHA in thupek a chuan nu po in Mizoram a chuan tun thlengin he order hi ti hlo tling turin malak alani lawane ngaron tia hei hi a that na tam taka omang amara chu a that lo na po om ve thei ni ti kan hre tanga ne MHA chuan Myanmar ne na an ramri aven himna lama harsan na apun chau sel wangin Mizoram Manipur le Nagaland na ramdang mi te zinvei wa dan turwa manna siam dan chu kengko thar le turin Mizoram sarkar halo hriat tir to bokane kumsani somni pahni December thla khan MHA chuan ma in heng ma chak state te tana PAP le RAP chu a thla dul to ania ramdang khwalsin te chu a special permit mamolawa to po phal sakan ne he thupek chungchanga in ngai na thiam na relaxation hi atira chuan kumsani som khan kumkhat atan manania anuwa kumnga chung atan post sai ani ni kumsani somni pali kumti lam khan ti top ani he relaxation hi December sani somni pasari thleng man thai ani anga ma se tuna chon official taka ti top ani ta ani aron ti bokani ya MHA chuan PAPN RAPS din tharle tura thutluk na asiam chu hriat tira Mizoram Manipur le Nagaland Chief Secretary te a hriat tir bok he dan in koi hruaina thupek thar hian heng state ta tlo du ramdang mi zong te chuan foreigners protected areas order 1958 waya special permit and deal turani ti ta langa ma se Mizoram hian ramdang khole tuini to zofa te chu kan thisen zom pui an dia wangin an haider mai thina sap le mi hang then khat ko ran thila ron zin tak ngel te po inheritance awangin kan kholaya zalen takin an vei wak thina ne MHA thupek achian viula in Mizoram sarkarin formal notification achhuat huai be sayania hei hian state in MHA in kai hruena azom theina tur ani bok ma se tuna chuan lengpui airport emo rammi mundanga emo entry point a ti danglamna ala omri lawane foreigners protected areas order 1958 hian international border in waltlang heng anwaya state talan te hi huama protected area apuan chunga kaltu chuan foreigners registration officer FRO lama abik takin phalna lak angai ne ta hian Mizoram po hitela Manipur te Nagaland Sikkim ti te hangkha ani vek mai ne khanga lu tur khachuan in helaya soyang hian protected area apuan chunga ni mewang khanin foreigners registration officer FRO lama abik takin phalna lak angai ne aran ti lai kan hriat angai tin foreigners restricted areas order 1963 chuan Andaman and Nicobar Island le Sikkim rambung then khathi restricted areas atan apuang phokane Mizoram ron lut tur India rampon mi foreigners te chu protected and restricted areas permit lak angai to dorane hei hi Mizoram sarkar waya Home Department emo Deputy Commissioner's Office aizol emo hanchen narama Indian Embassy or Consulate lama ngai ven thayane protected area le restricted area hi anwaya talan ang hi area ama ero chu rampon mi reng Mizoram ron lut tur te chu passport le visa an nei mai ba ka protected area le restricted area permit a hran pa in nei angai to ani aron ti helaya aron so hi poimo khop maya
Mizoram ron lutur India rampon mi foreigners te chu protected and restricted areas permit lak angai to dor ni hei hi Mizoram sarkar waya home department emo deputy commissioner's office aizol emo an chen na rama Indian embassy or consulate lama ngai ven thayani protected area le restricted area hi anwaya talan ang hi ania ama ero chu rampon mi reng reng Mizoram ron lutur te chu passport le visa an nei mai ba ka protected area le restricted area permit a hran pa in le ngai to dor nei ngaron tia kha kha ni ta ka chuanin Mizoram chunga hian mo kha tiang kha lekko ani lo wang khan tam taka buai na ta kan to ka tam taka eng amo social media uar an ti te po tam takin an tok ti lo thai ni lo ne eng po ni se thil thatur zo ka ngai ania chuwan chuanin age kan soi se lo te mo kha ting sang sang te po kha poi mo na chen te khau mang amaro chu a then khata chuanin enge kan soi sel vak awang khan thil hi danglam thei chaw lo ne enge in mu dan khalo soi vel ula tuna kan chiar chuwa khan eng po ni sela Mizoram chunga hian foreigner kan ti te phal na mu mal po nei lo mo lu phal na mu mal po nei lo wa thil enge mo ru lo keng lu tang chi te khati khatam tak om thina ne chu wan chuanin phim khur angai thin khop mai kan u nau then khatte fel tak takan oma kan mangai kan tuam hloma in po tak kan om lai khanin then khat om thadu lo tam tak alo om vele nur thina kha kha Mizoram sarkar engwa kharin athu breng thailo ne heta central sarkar lampak te khan hriat hunan na ya report te kala kha khan hei tu na mi ang hianin eng amo mo dan khau zok emo khatiang fel fai zok kan ti don nge khatiang kha aron lekko vat lo thei thin lo bokare neng poni se tu na kan mu lai kan chir kha enge in mu dan tik tak in lo thai lang vele don ne